Asal main Vita kagak pun musuh. Oh, sing ndi? Gini dengerin Yesus gitu. Kayak ceritanya tuh dia Arab syukur ya. Oh, gini. Saya potong rambut. Syukur gue mau ya potong rambut kan siki 15. Oh, gini. Dilalah gawa duit 7.500. Ya, berarti kirang separuh niku nggih. Lembek dicukur separuh. Sedikit dari pinter Pak. 15 itu nggak itu 500 sih, sudah cukup separuh baik. Ini ngedami jajan sedikit. Niku anu fatal apa anu hoax niku? Nanti ngerti kok ini. Nah kayak malah orang ngerasakan nama. Kuponku ya ngerti kok. Anak wong syukur regane gue budgete gue 15.000. Dan sing syukur gue gawane duit kan pamit 7.000. Terus berarti kan Nembe dicukur separuh. dan niku dilepas nembe dicukur separuh. Duitnya ora cukup. Nek takon niki pinten Mbak, mungkin nek pun rampung. Niki biasane 15.000. Aduh, Mas. Aku mau Dilala boleh nyukur tok batuk. Marep nggih. paham iki. Nggih paham pun. Wis rasak lho. Nggih. Niku bila golek nyukur niku ngriki dipotong poni. Nggih. Nembe separo mali. Udah nek nggih pun nek boten jangkep partone niku separo mawon mboten apa-apa iki. Iya. Mbon mudeng, Bu. Kenjang kok ajeng cukur sari jeng di sana. Pustasa. Nah. Ya tahu anak cerita kayak gini. Cerita pangkas rambut di bawah pohon beringin. Nggih. Dan niku kepripun niku Mas Bapak? Orang pelawak kali. Ganti kalau bang ganti. Nah, monggo bagian tujuh menang. Orang gak sepot kan. Anu bong kan. Yuk kan. Ganti wis tahu cukur di bawah pohon beringin. Cukur rambut bawah pohon beringin. Niku mboten ming separo nggih. Nih, Yang orang maksud kok nih. Bila kayak gini. Yang orang maksud. Kan anak wong buka cukuran, potong rambut bawah pohon beringin dan dilarang bosan dua. Nggih. Sing tulisan pohon beringin dibusak. Tak ganti mengono, ini potong rambut bawah. Ming bawah tok niku sing tese tulisan nggih. Iya, iya bosan. Niku malah kayane mboten bayar nggih, mboten napa-napa kok. Mas Bawor. Main sekarang dicukur le. Iyalah, ya main iya. Wah. Guntingi daerah. Jadi pada guyu apa muda? Niki kan muda kabeh niki nggih. Ano apa sih Dik? Rambut? Heeh. Ya, cukur rambut. Saritane Saritane wayang sewi. kata gua anak-anak muda. Bon, Enggak. kudu petan di situ. Boleh tituman. Oke. Ya. Nggak boleh ujuli. Ujuli kan? Nggak boleh kan? Tumane ketemu nang di tumane saja. Gawe boleh petan ketemu tumane nanti.
Dalan kau wis dadi awu. Ada sing dolanan badut.